Kesengkur kejat maring hakan riu terik kelalengkot arjar apun riu kalau pelong ya kedor bar pelun bekat saw kumbalaju pelong chisin chisnem. Ya kini kedor bar kur maring la pelong ha kesnong maujong harait nong lingdo riboy district. Ha kini kedor bar kur la pediang burom ya usnem arjar apun riu da kesengkur maring ha kejingelang hamaran football jong kesnong maujong. Kani ke jingelang jong ke sengkur maring kalau long shisha ke be isong kun bat ke be ipo iping ha ke ba ki unit kur maring na keleng kari kasi kele apoi ha kini ke sengi ban sengap ru ya ki kanatang jong ke jingya linti jong ke kur maring. Kumju ru na kaliang ke kur maring kalau yo ban penkup buram ya ki nongkit kam jong ke kur maring ka bekentup ya ki unit beper ya ki riu don sap bat don nam jong ke kur maring ki bala no sinyang shibon sya ki imlang salang ha ka be ru bat kiriti ki dostur. Kila yo ru ban penkup buram ya ki kun samla ki bala wan syakmat ha ka puli puthi kamtam ya ki tu ki bala le baha bat ki bala wan syakmat. Ya kini kedor bar pelun jong ke kur maring lay lambat penyat de babu Stephenson maring Presiden rangpa ke kur maring. Lodon langgru ubak Robert maring General Secretary, ubak Spal maring Assistant Secretary bat kiwe-kiwe kinungkit kam ke kur. Hagini kesengi lepen skemi kinungkit kam ke sengkur maring Maujang Unit, kapakentup ubak Rani maring kum advisor, Justin maring President, T maring General Secretary, lembat kiwe-kiwe kidukot jong kini ke unit. Lawan ban pencit pencingan ru deka kong Pinky maring ke Mrs. World Peace Arjar Arpusau kum ke kong San. Kidukot ke kun maring giladap barok kawai ke madan ban saki kini kedor barkur ke basisen cisnem. Hakani ke sengi la pencong shit bat penderham mensi dagi jingput jingtem bagi jing syat tenrai ki bekentup ya ke syat sajer jong ke rat nong lingdo na ki para ki persa samla jong ke kur maring. Kata ka arpau tarik umai berkendai arjana pursan nilai ban pendong ya kawai ke executive committee haying jeng ikong palai maring ibasyong basa ha kasnong umsning asal ban ai kublai i lamar man kapur ni penong ya ke executive committee kisah subhai ni belin penong ya ka meeting haying jongki lamar ba nimpat dan ya ka office trekam jong ka sengkur maring hajing siya ngiladon kam bandadon da ka jong ka office nang ba kano ka jiya kendo ka bakarki kano ka kam ka bakarki ninla banle ya ka hapo office bakan kamlong sodelat dan kamsong biang min community bagi ni Islam kedangwan ninla ban tray kam ba susu ban penyo ya ka office tray kam jong ka central body hagate ka meeting nilayo ka grand bat yakhir ya subun kikam jong kakur nilai keren haru deh bergejinget pun kium biang ya kinit ki baper nilai keren bat nilai raru ban lek ban register ya kasengkur hapo district council namar lembaga jing register duni ya kasengkur kan wanda ka jing mentoy ka bakraw ya kakur kata nila ban bu ya ki application syaki sarkar syaki department baper ban kentiu ya kasengkur nilayo aro ban draft ya ka history lingkot jong kasengkur namar katkum ka kendon ban register ya kasengkur hapo district council ngiron kam ban ai ya ka history lingkot ba kakur kuno kasdang bat nangno kasdang nila pasyang ru ban lum ya kikun samla jong kakur ban thau da kawai kasnat rekam kata ka bani khot ka youth wings hadi lagi senam ki balale apo ka jingalam jong imama kras vision maring re vice president ila convince ya ka meeting ha umsning nre ka basnosi ikalang ba iwero na kikun samla jong kakur dan ki balik ban aten ya ka meeting tingatan tu kikun samla jong kakur ang syakmat ba wala gidan gino gijing puntip namar nadu gini gisnem balale no ngila yele atak bala ala dan gino gijing puntip ngin notify pe yapi ha ka WhatsApp group jong kasengkur kabakan tup ya baro kinit kala dan gino gijing puntip sobha ban chat na ka group na ka po sa kapon kanang mapinom mes yaki update tiba ka central executive committee ka pa na ka po sa kapon
Ya kapakadu ngapampaw ya ke semu ya kene ke unit kepala priang ya kene ke annual general meeting tahun 6 bat kerolong ke ba job ingit ba kene ke meeting kadai ke ba sutenat wa kada ni ya dunaru mo kar ko pengkrek ke tungki kalau dia madong sedang yem sempoi berkat maka mau jong unit kat ni dan la ban pengkrek pengkrum ndai nga ai ka jing kublay ya baru aki nagkam jong ka mau jong unit control ki president ki secretary ki advisor ki longkni ki samla bat kumta kedir ki ba la dong kti ban pentu penting bat ban penkre kat kene ka jata naruda jongi kene shong meeting. Baju pakai harga kerja dan diperaturan. Bersejarah berkait itu jatuh peraturan. Tak sabay tapti ay ya kene jing ay sabah ban yai ne scam maring akan kemudian si ini samlah terkulai suwen nama Justin antar ibatlin maring batlin maring شنو فيه؟ شنو فيه؟ tak sabay tapti pada mata ilili maring sin bain ay ka siya to Samban maring